Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khain, ulaong baka council kamla ban pediang yaki beriau ban syupen benar deka affidavit ban penkala yakajan. Habakaran mentah ke khatlai tarik jeliau arhaja arpaulai, uba Tito Starwell ulaong badangshan ke council kalapan mi yakajingpen benar ban mana yaki beriau kiba penkala jat kelam dayat katkum kaan jong ke District Council. Ulaong bawatlah ke council kampat yok kano-kano ke jing ujor, halor kene ke bentah, Henry kalayu i kumbala pau hakilat pathai khubor baki don kibreu ki bapen kala jaj man kapor hakajuk kapor ulaong bakanu kanu gajing pen kala kadai banyat kat kum kaan kisan jungi kalong baik ba pimla ban sulit declare ka jaj la jong da ka affidavit ka jingmut jong to notification kalong ba nila khang tenge ya ki breu bat khamtam ki bor ki badai pej bakim dei ban entertain ya ki beriau ki basu pen kelajaj tang dak affidavit kata dia kecik buat tu ni mio tambang isi i jingtip lembang ki kot kubur isi i barobor ki kot kubur baki mi itu ki beriau ki ba chin sia kajaj lejong nak we kajaj dia tak ada ngi pen mi akan dia long legal lada ka don kan legality hakata ka jing pen kala jong ki subuk menta ka kidon ki beriau ki ba mensua ki ajat sukpa hapor badang rem mentah ki sutu bakam long ki hap le no dak affidavit mo ti ki hap ban yo ban jingtip nang ni swa kai de nang ni ki ban ong ba ki hap le apply dak affidavit la ni ban declare no ya la di bangam de tau jai ngade ta tak nama sistem lawan nang ni ki don ki kriteria ki ba pi hap ban ya kajimut jongi galong ba phim de ban sulet direct dak affidavit ban ong ba mensua nga ajak sukpa dak ajak e mentang kuat ban ajak B no nama bagaya kami jong ada ajak B dengan su declare apa ka kot kubur kamlong